Dobrodošli u Biznis magazin Kreativno. Ja sam Jasmina Golubović. Danas ćemo vas upoznati i zaviriti u egzotične kuhinje sveta. Pričat ćemo i o drugim temama koje život znače. Doznake iz inostranstva, važan prihod države. Prva samostalna konferencija Udruženja finansijskih direktora Srbije. Doznake iz inostranstva već decenijama su veoma važan prihod za države Balkana. Šta više i danas, kada su ekonomske migracije i iseljavanje stanovništva postale veoma važan demografski i ekonomski izazov. Analiza nedelje. Prema statističkim podacima Eurostata, samo prošle godine u Evropsku uniju se sa prostora Zapadnog Balkana doselilo 228.000 građana. Srbija se nalazi u vrhu te liste u regionu. Iz Srbije je u zemlje Evropske unije otišlo 51.000 ljudi, ali je ipak najviše iseljenika bilo iz Albanije, 62.000, i Bosne i Hercegovine, 53.500. Slične probleme imaju i zemlje regiona koje su u Evropskoj uniji, poput Bugarske, Rumunije i Hrvatske. Prema zvaničnim statističkim podacima u periodu od 2013. do 2016. godine, Hrvatsku je napustilo 102.000 iseljenika, dok strani izvori govore da je broj iseljenika znatno veći i da doseže 230.000 stanovnika Hrvatske. Tradicionalno, gastarbajteri sa ovih prostora značajan deo svoje zarade šalju u postojbinu svojim rođacima. Tako je u Srbiju, prema podacima Eurostata, tokom prošle godine stiglo 2 milijarde i 959 miliona evra ličnih doznaka iz inostranstva. Od ukupne sume iz zemalja Evropske unije u Srbiju je stiglo 1,87 milijardi evra, dok iz zemalja koje su van Unije ukupno bilo doznačeno 1 milijardu i 89 miliona evra. Inače, evropski rekorde po doznakama pojedinaca bio je Portugal, u koju je za godinu dana kroz lične transfere stiglo 3,6 milijardi evra. Sledi Rumunija sa 2 milijardi i 977 miliona evra, a Srbija, iako se manje stanovnika i bez članstva u Evropskoj uniji, je na trećem mestu. Kada se pogleda region, lične doznake u Hrvatskoj iznosili su 1,7 milijarde evra, ka Bosni i Hercegovini 1,3 milijarde, Severnoj Makedoniji 200 miliona, a Crnoj Gori 228 miliona evra, objavio je Eurostat. I ovi podaci pokazuju da doznake iz inostranstva predstavljaju u kontinuitetu značajan element povećanja standarda stanovništva, ali i jačanja lične potrošnje. Dosadašnje iskustvo pokazuju da se te doznake prevashodno i koriste za ličnu potrošnju i nemaju veći investicioni značaj. Sve intenzivnije talas iseljavanja proteklih godina iz regiona ka zemljama Evropske unije postaje i sve ozbiljniji ne samo demografski, već i ekonomski problem, s obzirom na činjenicu da je sve primetniji deficit pojedinih zanimanja. Sve veće ekonomske štete od ekonomskih migracija počinju da tope i pozitivni efekat doznaka iz inostranstva. Finansijski direktor jedne kompanije mora znati poslovanje svih sektora u okviru jednog preduzeća kako bi mogao odgovoriti na zahteve izvršnog menadžmenta. Zaključak je prve samostalne konferencije Udruženja finansijskih direktora Srbije pod nazivom Pripremi se za finansijske izazove. Uloga finansijskog direktora menja se svakog dana kako bi odgovorili na aktuelne i nove trendove i izazove u svetu biznisa. Saradnja između poreske uprave i realnog sektora neophodna je kako bi se unapredio biznis u budućnosti. Ono što je razlika u odnosu na neke nekadašnje poreske podsticaje koje je Srbija imala, to je što su ovi usmereni na pametnu industriju, na industriju znanja, na industriju koja se u Srbiji jako brzo razvija i koja pravi, da kažemo, najveću dodatu vrednost i očekuje se od nje da u budućnosti pravi najveću dodatu vrednost. I zato će, da kažem, izazov za privredu, naročito za onaj najbrži i tehnološki najosvešćeniji deo privrede biti da u narednim godinama organizuju svoj biznis na način da iskoriste sve mogućnosti i sve podsticaje poreske koje je država omogućila u poslednje vreme. Govori se već godinama o smanjenju plaćanja poreza i doprinosa za zaposlene
Ja smatram recimo da je to jedna od najvećih i najvažnijih elemenata koji će nam pomoći da našim lokalnim preduzećima pomognemo da se razviju, da zaposle ljude, da plaćaju manje poreze i doprinose i da na taj način ulažu novac koji su do sada davali državi, da ulažu novac u razvoj. Važno je da ne povećavamo nivo PDV-a, jer smatram da u nekim drugim zemljama nije donelo boljitak, a treba na neki drugi način za nova zapošljavanja, za nove biznise, za otvaranje novih biznisa treba davati podsticaje u vidu 2 ili 3 godine neplaćanja poreza i doprinosa i kao i poreza na dobit. Globalni troškovi za IT sektor iznosi $5 biliona, što premašuje vrednost bruto društvenog proizvoda Japana. Izvoz IT usluga iz Srbije premašio je prošle godine $1 milijardu i zbog toga je IT, kako kažu stručnjaci, postala najperspektivnija izvozna grana u Srbiji. Najveći izazov je u stvari pronaći prave partnere koji mogu da vas vode kroz taj proces. Više IT nije samo kupi opremu, instaliraj opremu i to će sada radi. Mnogo više sada da u stvari IT i IT implementacije moraju da budu koordinirane iz strane biznisa i da tamo imate uvek nekoga ko razume vaš biznis i može da customizuje IT rešenja prema potrebama. Tako da u budućnosti ceo IT će da ide u stvari ka toj nekoj customizaciji i razumevanju šta su stvari problemi i kako oni mogu da se reše uz pomoć tehnologije. Znači, tehnologija nije rešenje, ali ona pomaže u rešavanju određenih problema. Digitalizacija u sektoru nekretnina odnosi se na ponudu kroz virtualne ture i marketing. Iako se preko 20% transakcije u svetu obavi online, giganti elektronske trgovine poput Alibaba i Amazona otvaraju prodavnice, što govori da je najbolja kombinacija digitalnog i tradicionalnog. Tehnologija ne može da zameni čoveka. Mišljenja stručnjaka su da ni online kupovina ne može da zameni radnju. Na 5. aveniji je otvoren jedan fantastičan Nike shop na nekih blizu 6000 kvadrata, gde na prvom spratu imate Nike laboratoriju, gde možete izberete patike po svojoj meri, od boje đona do kvaliteta materijala. Isporučit će vam ih za dan, dva, naravno, na kućnu adresu, a već na 5. spratu te iste radnje možete da te patike probate na nekom improvizovanom košarkaškom terenu. Real estate industrija jeste tradicionalna, ali se zaista brzo menja i naša uloga kao konsultanata je u stvari da se negde njoj prilagodimo da bismo na najbolji način ostvarili buduće interakcije sa našim kupcima. Najveći izazov kada su u pitanju mediji i marketing jeste segmentacija, podela potrošača. Korišćenjem novih tehnologija imamo bukvalno individualan pristup, što znači da svaki korisnik ima neke svoje želje i neka svoja poimanja kako treba da izgleda neka vrsta usluge ili proizvoda. I sad postoji mogućnost da zapravo pristupimo istraživanju tog pojedinca i da pristupimo takvom targetiranju, odnosno da mu plasiramo određenu vrstu kampanje ili reklame individualno. I to je taj programatik medija, nešto s čime će se u budućnosti mediji baviti. Znači, više digitalnim medijima nego tradicionalnim medijima. Da se razumemo, tradicionalni mediji su i dalje zastupljeni, televizija je skoro 60% zastupljena i dalje u Srbiji i u regionu. Marketing zapravo najviše trpi tu psihološku promjenu, da kažem, čovjeka, njegove ličnosti, a opet primjenom novih tehnologija. S druge strane, da, zapravo dobro je pitanje da li više brinemo o prodaji ili o brendu. Mislim da to treba bude izbalansirano. Znači, taj brand awareness mora da postoji i on će uvijek ići kroz te tradicionalne medije, zato što on instinktivno nas podsjeća na određeni brend i nekako impulsivno nas tera kao na tu neku kupovinu. Ali sa druge strane, opet primjenom novih tehnologija, kompanije žele da isprate, da kažem, te svoje troškove. Hotel Oplenac, idealno mesto za odmor u srcu Šumadije, u blizini zadužbine Kralja Petra I. Wellness, letnja bašta, kongresni turizam, sve vrste svečanosti, domaća kuhinja, vinarija Stari Oplenac. Hotel Oplenac, tradicija duga 85 godina. Algo Technology, jedini i prvi proizvođač prirodnih biostimulatora u Srbiji koji su dobijeni ekstrakcijom brown morske alge. Mogu se koristiti u organskoj i tradicionalnoj proizvodnji i na svim poljoprivrednim kulturama. U ponudi kompanije su i fermentori za popravljanje kvaliteta voda, sanaciju kanala i deponija i sredstva za gašenje požara. Algo Technology.
Kvantna medicina, biorezonantni termovizijski skener, kompletan pregled celog tela bez zračenja, specijalistički i ultrazvučni pregledi, estetska i anti-aging medicina, mezoterapija lica i tela, hijaluronski fileri, korekcije usana i bora, radiotalosni lifting. Ordinacija dr. Sinicki, 011 4511 669. Vijetnam, Indonezija, Maroko, Turska, Slovenija i Srbija predstavile su svoje specijalitete, nacionalna jela. Različiti egzotični ukusi i mirisi obeležili su Međunarodni festival kuhinje sveta. Ove godine kuhinje sveta se održavaju pod idejom ili pod sloganom Spremno za jelo. To znači da želimo da predstavimo strane kuhinje sveta i da predstavimo domaće proizvođače koji mogu da ponude i gotove proizvode i gotove obroke koji su odmah spremni za jelo. Danas su najtraženije, najegzotičnije kuhinje zato što nisu dostupne ljudima svakodnevno i vidjet ćete i tamo je uvek gužva. Dakle, Vijetnam, Indonezija i Maroko imaju zaista proizvode koji su zamirisali celu prostoriju. To su topla jela sa dosta začina. Inače, marokanska je jedna od 3 najbolje kuhinje sveta. Indonezija je takođe poznata kao zemlja gde nema gladnih. Dakle, hrana je svima dostupna i hrana se pravi u velikoj količini, veoma je ukusna. Vijetnam ima isto i jela koja se spremaju brzo, ali ima i ona koja se spremaju nekoliko sati. U svakom slučaju, to su za nas egzotične kuhinje koje ne možemo svakog dana da probamo. Marokanska kuhinja je miks mediteranske, arapsko-andaluzijske i jevrejske kuhinje. Drago mi je da učestvujemo na ovom festivalu gde možemo da predstavimo marokansku kuhinju, jednu od 3 najbolje kuhinje na svetu. Hrana povezuje ljude i njihove kulture, pokazuje razlike, ali i sličnosti u kulturama, tradicijama i kuhinjama. U Srbiji sam već 3 godine. Sviđa mi se gostoljubivost srpskog naroda. Srbi vole da dele, igraju i pevaju. To je veoma važno jer to je narod koji voli da uživa u životu. Interesantno je pričati s ljudima o marokanskoj kuhinji. Za našu kuhinju veoma su važne sveže namirnice. Naša jela veoma su ukusna jer koristimo mnogo začina. Maroko ima najbolji šafran na svetu i posebno je važan za našu kuhinju. Pored šafrana koristimo i đumbir i kurkumu i to je osnova marokanske kuhinje. In Serbia, what I love the most is ajvar. U srpskoj kuhinji najviše volim ajvar, iako i mi imamo našu verziju ajvara koji se zove tektuka. Takođe volim i sarmu. Nacionalne kuhinje su važne jer spajaju ljude. U Maroku, kada vas neko voli, pozvaće vas u svoj dom i spremit će vam hranu. Suština je u deljenju. Za Indonežane kažu da vole da jedu, baš kao i srpski narod. We're happy to participate in this festival. Drago mi je što učestvujemo na ovakvom festivalu, iako ovde možemo pokazati samo deo indonežanske kuhinje. Posebno bih istakao randan, jelo od mesu sa začinima i dodacima, jer je to svetski priznato jelo iz Indonezije. Nadamo se da ćemo uskoro ponovo otvoriti indonežanski restoran u Beogradu, jer Srbi vole našu kuhinju. I like Serbian people, I like the place. Volim Srbiju i srpski narod i naravno hranu, a posebno... You name it, sač, kajmak, ćevapi, teleća čorba, sve je vrlo ukusno. Sušeno voće je novi proizvod na tržištu. To su voćne rolnice u stvari. Pravi se od 100% voća. Nema dodatka nikakvog šećera, ništa. Bukvalno evo možete i da probate slobodno. Deca obožavaju. Krenuli smo zbog dece jer neće da jedu toliko, da kažem, voće i povrće, pa smo krenuli da pravimo malo u drugačijem obliku. I dobili smo ovo što izgleda kao gumena bombona. Jako je ukusno, a zdravo je 100%. Sušeno znači da se suši u sušarama. Imamo, na primjer, i sušene maline. One se suše jako dugo na 60 stepeni. Ne gube svoje svojstva, odlično zaista. Novina na tržištu su i sirovi proizvodi.
Mi pravimo organsku sirovu čokoladu i standardnu sirovu čokoladu. Bez belog šećera, bez aditiva emulgatora, također nema ni laktoze ni glutena. Zbog toga je ona pogodna za osobe koje boluju od dijabetesa, koje su intolerantne na laktozu i gluten. Pogodna i za decu, pošto je slatka naravno, a opet bez belog šećera, kao i za sve osobe koje vole slatkiše. To je nešto novo na tržištu, upravo zbog toga što su sirovi proizvodi, znači bez dodatih veštačkih boja, aroma i aditiva. I jednostavno dobro se pokazalo zato što ljudi koji imaju oboljenja raznorazna konzumiraju naše proizvode. Imamo 9 različitih ukusa, sve naše čokolade sadrže 60% kakao, osim dvije vrste koje sadrže 80%, to su crna i crna sa brusnicom. Proizvodnja i prodaja hrane postaje sve značajniji i vrlo često jedini prihod za porodice sa decom ometenom u razvoju, a koji se udružuju u socijalno preduzetništvo. Naše udruženje se bavi proizvodnjom, to je socijalnim preduzetništvom, proizvodnjom, preradom i pakovanjem svih proizvoda i slanih i slatkih, tako da sa obronaka planine Maljen, Povlen, Medvednik ubiramo sve te plodove, kao što su divlja borovnica, divlja kupina, drenjine, šipak i sve te voćke mi upakujemo, u stvari preradimo i upakujemo u proizvode. I ovim ovako lepim upakovanim proizvodima distribuiramo na raznim manifestacijama, ne samo u gradu Valjevu, nego i šire. I jednostavno mi se tako finansiramo, ne samo naše udruženje, nego i roditelji, zato što većina roditelja naša ne rade i bavimo se time da bi došli do neke finansijske podrške koja nam je vrlo bitna za lečenje naše dece. Grad svetlosti, romantike, ljubavi. Grad umetnosti, širokih bulevara. Grad mostova, centar mode. Idemo u Pariz. Grad svetlosti, umetnosti i romantike, centar mode i grad širokih bulevara. Sve su to sinonimi za Pariz, prestonicu Francuske. Pariz spada u red najposećenijih turističkih destinacija na svetu. Grad koji svako treba bar jednom u životu da poseti. Svoj uobičajeni nadimak grad svetlosti Pariz je stekao zbog svoje uloge u doba prosvetiteljstva, ali i bukvalno zato što je među prvima u Evropi uveo gasne lampe na ulicama u drugoj polovini 19. veka. Pariz je simbol revolucije, one buržoaske, kada je 1787. pobunjeni narod na juriše zauzeo tvrđavu Bastilju, simbol plemstva u Francuskoj. Tako je vreme kraljeva počelo da odlazi u istoriju, a počelo je da dolazi vreme kapitalizma. Simbol Pariza je Eiffelova kula koja se vidi skoro sa svake pozicije u gradu, a napravljena je za svetsku izložbu 1889. godine. Toranj je projektovao arhitekta Gustave Eiffel. Ovaj metalni toranj godišnje posjeti čak 5,5 miliona turista. Interesantno je da su u vreme izgradnje građani Pariza bili protiv Eiffelovog tornja, jer su smatrali da će ta građevina, koju su nazivali nakaznom, da naruši ambijentalnu celinu grada. Ipak, na kraju Eiffelova kula je postala simbol grada i bila je čak 40 godina najviša građevina na svetu sa svojih 300 metara visine. To je i Louvre, jedan od najposećenijih muzeja sveta. Prostire se na površini od 210.000 kvadratnih metara. Otvoren je 1793. godine, a nalazi se u istoimenoj palati koja je izgrađena u 12. veku. U muzeju Louvre nalazi se oko 380.000 eksponata, među kojima je i legendarna Da Vinčijeva Mona Lisa. Za ljubitelje modernije umetnosti tu je i kulturni centar Pompidou. Šetnju Jelisejskim poljima treba doživeti, jer se ona teško može opisati. Ulica Champs-Élysées, Jelisejska polja, je najprestižnija i najšira avenija i jedna od najpoznatijih i najskupljih ulica na svetu. Jelisejska polja se na istoku završavaju čuvenom triumfalnom kapijom. Jedan od simbola Pariza također je katedrala Notre Dame, koja ima status najpopularnije crkve u Francuskoj. Izgrađena je u gotskom stilu, posvećena je Blaženoj Devici Mariji i to je crkva gde su se nekada kronisali kraljevi. Nažalost, nedavno je ova katedrala stradala u katastrofalnom požaru, pa se čine veliki napori da se ona obnovi.
Naravno, tu je i zamak Versailles, koji je izgrađen početkom 17. veka na zahtev Luja XIV. A njegove neverovatne vrtove dizajnirao je André de Notre, poznati francuski pejzažni dizajner. Najveći deo Pariza nalazi se na Montmartru, za koji kažu da je umetnička četvrt Pariza u kojoj sanjaju mnogi slikari i drugi umetnici. Odatle se pruža nezaboravan pogled na ceo grad, a na samom vrhu nalazi se jedna od najlepših bazilika, Sacré-Cœur, bazilika Svetog srca. Jedna od najznačajnijih turističkih destinacija Pariza je i poznato groblje Père Lachaise, na kojem su sahranjene mnoge poznate ličnosti, među kojima su i frontman grupe Doors, Jim Morrison, velika balerina Isidora Duncan, poznati pevač Charles Aznavour, operska diva Maria Callas, slavni glumac Yves Montand, pisac Oscar Wilde i mnogi drugi. Onima koji vole zabavu na raspolaganju su legendarni kabarei Moulin Rouge i Crazy Horse. Tu je i Pigalle, živopisna gradska četvrt sa burnim noćnim životom. U okolini Pariza su i veliki zabavni parkovi, evropski Disneyland i Asterix. Posetioci Pariza mogu da uživaju u čarima plovidbe Senom, ali i u ponudi oko 60.000 restorana i naravno legendarnoj francuskoj kuhinji. Kada kažete Pariz, pomislite i na visoku modu, poznate parfeme, konjak i tradicionalna vina, francuske sireve i bagete i naravno beskrajno uživanje. Pariz je sigurno jedna od onih must-see destinacija. U životu možete imati sve što hoćete, ako samo malo pomognete i drugim ljudima da dobiju ono što oni žele. Rekao je čuveni motivator Zig Ziglar. A da li ste vi pomogli bar nekome? Gledali ste još jedno izdanje Biznis magazina Kreativno. Vidimo se za 7 dana. Doviđenja.